Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Shillong, it's been too long. It's Ronan Keating and I am coming back to India. Finally, I will see you there at the Cherry Blossom Festival, November 19. The smile on your face lets me know that you need me. It's the way you make me feel. It's better than I've ever known. Ka senjuk ki wahe chinong ri jaintia ha ka khat pratarik unai wing arajar arfulai kan penlongi ke jing yalang paj ba ha district library auditorium jowai ha ka por shipo bejimen step nag benta ban ya kren ya ka ain district council arajar khatsan balashna ban pun kubor ya ki shnong bat ki wahe chinong ka jing pen be yu pur usam ha ka thain block 1 bat ki we u president jong ka senjuk ki wahe chinong ri jaintia uba a lipon ulakan tu ya barok ki wahe chnong jongga rilom jaintia bakin pelat ya kapor ban poi sya ka jinyalang khanang ba ka jing thmu jongga senjuk kan long ka bayaj bai yai renti Ka sejuk wahe chnong ri jaintia. Kawa ka persnyau jigi khon yong ka rilom ka si jaintia. Kerpang ya ki khon yong ka ri jaintia. Wa ki perlok wahe chnong. Osnya bahap yu yawan haka khat pra tarik man ka si sejain yong di bunai November September arajar arbaule kathawo pun mani ya ka annual general meeting di yong i kani ki meeting ko ye chem chi sen chi snem kulom hapan artali ki district ka east ka west ithawo man ha district auditorium library kini ko em haman thong hajwai badi por bu iga wo pun mani chhaw ji step kamte sachi sen kerpat biangi ya ki perlok wahe chnong ki wa em apor yang ka ri khasi jaintia nadu ki block ki upher ku mb hagini ki ardali ki district bat ka arwan kerpat ile ya ki life member ko joman ki wahe chnong ladaman pi ki life member ye biwan ye chimbanta hagani ke general meeting general meeting ka man ke meeting ko chi sen chi snem daw snya wile ya kijing ya kelam ke upon jai konong kong uyo ya ke report na ke ni ke fit yang ke senjuk padang depman husnem arajar arbawa pat kamju ko ar hejing ya to wagi kam ke wasakten ki wa ke senjuk wa ko pensnyau bat ke wali nawan daw yo ile ya giwan ki kam ke pensnyawi nadu ki chithi bat ki witawan ke wan ki sen ku per tegani man ka apil lamba ki ka office kare kam yong sejuk wahe chnong chithi kam gi wahe chnong yong kari kasi jaitia wam homlin bat wam yi le upriang ye gi wahe chnong ko i ki daw wam tibi ni ba ngai lamba gi ki media le ni lamba ka ni ko khubor wo pusnyao chithi wo to chim khiai ga bat karpa ide me se ni okhian na kalyam yong sejuk wahe chnong yong kari jaitia ye gi perlok wahe chnong ki wa em ha ka jwai urban lani ki wada tibi kam kita ki wahe chnong em ha ka senjuk yong ki wahe chnong jwai kani man pi da ha pi po yong gari jaintia ko maya yong i kam te woro ki wahe chnong yong gari lom jaintia toni so lang i kowi pi le yi bi wani chimpanta lang ha ka ni ka kam ko wakta ya ka kam ya kam im yong gari jaintia i nagal yang senjuk wahe chnong klem da nyao chiliang lani klem da kalami ye go em hasor khapsor leni chegi palatsor mi wong yete kamte de khul langi ye em langpi hagani ka khat phra tarik yong unu bnai November kuman ka si sejai usne mar hajar ar bhaule kawale bat ka khaddo kwa e open snyao ka sju wa chnong jwai ka sju wa chnong yong i ka rijaintia na do ki wa chnong em hajwai bari ko chnong ko em ha ki rilom jaintia yong i kwa ipatip chepi wa ka senjuk thmu biang wo panman ya ka fet ha upnai December khande tarik yong usnem arajar ar bhaule hamadan wa ryong lom berto haini hami mantdu kamte de karpani pi wo ye chimbentalang pi wo ya sok tilang pi wi ha kani ka fet de ba ka jitru yong ka fet wo panbuni ye ki kam ki yong i de wo bun ki wa he chnong wo wi punmi ya ka fon kam ka jitru yong ka senjuk yo kentu kan rongi ya ke pisa na ka benta ka jingtu ko senjuk uthet no e kenda
yo chna no ye office kre kam bi yong ka hi bat kam jo ka hall na banta pelangi ye jo he chnong he jing yelang ke jing tu wo bo i ni o yarap chu choi o pensup i he chnong hawa kre kam na banta ki nong chong chnong ki wo wan na jingai ko wan na knyap tv hado kat ki kam go bon hi to hajwai hawaro artli ki district kam ka discouncil ka we to ki kam go he chnong yoi badang em ko hajwai hi te rapan suk la de ye chong ai chei tu chei ni man ko kwa miu e ke jing pan suk ye ki nong chong chnong ba di we chnong man de yo de office kar kam ye chu chu i chakri kam ba pat ra ba chu chu ye ki nong chong chnong yong ge lom chei tia ro ya kam te khut kar pat biang a wom bu ho em ke jing ye snyao ye pher jai mo em ke jing ye pher bu snyao i ko yo ko du le ni i ko chong ha so le ni hanong kun dong kan mo kan ni kes nyu e chnong yong ka ri chen tia da kdup ko ye phi hei por we chemi ya ka lanot ko yong i hei por o wan kan ni ka khlam yong covid 19 hei ti por de yoi wa mem ki so le ni ki nong kun dong de ye kre lang ye bat ki vi ta wan ki kam na do wi to i ki kam ki issue yong ka municipal bat kam ju ki vi ta wan ki kam ko da kta ju chu ya ka jai bru ko khian pa ki yoi yong ka ri chen tia das nya bahal de emi la ka jong ka kunhun de association de ka sunjuk la kan mo ka sunjuk he chnong yong ka ri chen tia man ko wa jrong nya bahal ye kre lang bat e mesin o khian kol kar pa ni nong chong chnong yong ka lom khasi chen tia ya wan cha ka ni ka fit ko da pan man ka ni ka khande tri wa ka jing mo yong ka sunjuk he chnong uman ka wa job bat khadwai hawo pun kun i ka ni ka jing kar pat ki yong i kwa ko snyao pi ki item ko pher ko yo pi ni ye ki perlo ko kwa upun snyao ba snyao miat he ji to wa ka ni ka jinglong yong i na do ki khna khnro ki wa he ki man be man pa ki khna le ki jing le ki yo bon jai em ha ka ni ka fet man ka fet ko chipanta upun ni poisa ya ka sunjuk ka mo da on do ne chwa but ye ki nong chong chnong yong i klem de nyao chiliang ye ki wan ne klem de khok pertui ka ko to do ka ki he chnong khullang ile ya ki no kre sarkar bat ya ki vitawan ki perlok na do ki businessman ki politician bat kam ter wa ka jitmu yo ka sunjuk dang bon jo cho ulei num ta ka ri ba ka chai bru yong ka ri khasi chai tia bat karpang ya ka ri lom chai tia ma ya yo i